车子停在那一边哦。哦，很远呢。对。哦。没有停在这里哦。好好。你就直接这样子拍就好了。好好 ，OK OK。你好，你好。你今天没有洗澡啊？啊？你今天没有洗澡啊？有。今天没有洗澡。有。有了，你看人家跟你讲。哎，阿妈都说你在洗澡啊。你在跟你老公讲电话呀？没有，我拍这个了，老板那么漂亮。好，来。要丢掉？不是，我们礼拜六是好了，看礼拜六。礼拜六，这个都掉了。哦，完了，那么可惜。好可惜。来，太太的钱包开有没有拿？有吧。nanti看这个是好了。他下雨天有什么气啊？等一下我要寄这个，太太，小的这个是我朋友。我知道。这个是大的，是我。以前是我买大的送小的，对对。后来我朋友是他有一个女儿，对对，他买衣服特价那个一大堆。后来我分给他这样，他付给我一半的价钱这样。这个如果买正常是1100，我给他500块是好了啦这样，也是一半的做爱心这样的。好，这样阿拉会高兴啊。高兴啊。那个也很多哎，对不对？可以装很多哎。那个如果小的那个1100，大的要多少钱？这个3000，全部3000。这个3000。买大的送小的。哦。买送果汁也可以，但是我的果汁一大堆，对对。后来我想啊啦，不用果汁啦，我一个送小的就好了。因为这个我们也不知道到ini安全不安全，我怕是有人是给他打开，我们也不知道，对不对？不会啦。哎，会太太，我朋友很多哎，真的，我朋友会到安全都到ini都东西都脱光光也很多。那个看我们 hoki 不 hoki。太太现在要吃啊？等一下太太要打电话给我啦，如果要吃的时候。你不用给我煮啦。对啊，我怕太太吃地瓜稀饭那我个。市场随便吃的。好了，等一下如果要吃打电话给我一下，要吃鸡蛋什么这样。Nah ini tuh nanti喂，送包裹。好，谢谢。好。好。哦，要拿这个东西啊？对啊。哦。我像我的包好了。我是英队师啊。哦哈。ada. Cái cái要放上面吗？对，放上来。哎呀。Aku mau lihat. Oke, sisik lah. 还有吗？当然可以了。Oke lah, sisik lah, Ban. Tetap saya lah, Ban. 好，谢谢。 Oke, sisik. Nah, jadi indeksnya itu mobilnya itu nggak tahu diberhentiin di mana ya. Katanya di belakang sana. Karena nggak boleh di sini. Jadi aku nggak ikut ya, karena anginnya yo gede, yo dingin banget. Yo jauh banget ya ke sana. Nah, hari ini cuacanya seperti ini ya. Dingin. Nggak tahu kenapa kok nggak mau berhenti di sini.
Biasanya tuh nggak boleh sembarangan berhenti ya. Jadi berhentinya di jauh tempat. Nah, halo assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu. Ciayu, semangat. Nah, ceritanya tadi barangku diambil oleh pihak Indek ya teman-teman. Jadi aku tuh maketin satu kardus gede itu harganya 3.100. Terus aku nggak ngambil hadiah panci atau yang lain teman-teman. Hadiahnya tuh bervariasi. Ya ono panci, ono kardus kecil, ada macam-macam. Terus aku kan ngambilnya hadiah kardus. Terus episode yang kemarin kan aku wis kirim 2 kali kardus sama hadiah panci. Terus karena barangku memang yo ibaratnya yo wis banyak banget yang terkirim, aku ngerasa kardusku yang kecil aku gantiin ke Mbak Bro. Pengiriman Indek itu bagaimana cara amannya kita nggak ada yang tahu ya teman-teman. Pokoknya kita wis berusaha jangan munjung. Terus ada peraturan nggak boleh misalkan elektronik HP, biji-bijian, terus barang-barang yang bermerek. Pokoknya yo kita yo menuruti apa yang ada peraturan di situ, nggak boleh masukin uang ke dalam situ. Nanti kan di Bea Cukai itu ada pemeriksaan ya. Ya aku menaati semua peraturan itu. Ya kalau yang kemarin itu 2 kardus itu alhamdulillah aman, nggak ada masalah apa-apa. Jadi ya semoga yang kedua ini juga aman. Termasuk kalau pengiriman kardus Indek itu murah banget teman-teman. Kita kirim 3.100 dapat kardus kecil ukuran 5. Nah, kalau misalkan kita pesen kardus kecil ukuran 5 itu sebenarnya itu harganya 1.100 teman-teman. Dijemput nyampe tempat. Tapi karena kita wis jadi satu sama kardus itu, jadi kayak yang lebih murah. Terus aku gantiin ke Mbak Bro ya teman-teman. Aku bilang sama Mbak Bro kalau mau silahkan ambil, digantiin aja uang 500 NT. 500 NT itu kisaran Rp250.000. Nanti uang itu bakal aku kasih ke kakakku ya teman-teman. Jadi kakakku yang bakalan kardus kecil itu nyampe rumahku, setelah itu dikirimin ke rumah Mbak Bro kayak gitu. Jadi aku nanti ngasih, uang itu juga bukan aku yang ngambil teman-teman, nanti tak kasih ke kakak iparku. Nyonya aku ke rumah sakit pas berangkat itu memang aku ya wis ngomong teman-teman. Nanti tanggal 1 itu kardusku diambil oleh pihak Indek, aku bilang kayak gitu. Jadi nyonya aku ya tahu. Sekarang nyonya aku tuh cek darah ya teman-teman, karena nyonya aku punya diabetes. Setiap 3 bulan sekali itu ada kontrol rumah sakit untuk ngelihat gejolak gula darah itu kayak gimana gitu. Nyonya aku tuh masih di tahap 1 ya, belum parah, enggak parah alhamdulillah. Weh. Ai. Tete kangkang ta tên hoa mà. Weh semua tete. Tete mải trái. Trái hay有一大堆tete mải trái. Hả? Hah? Tuku sayur, enek-enek. Nah, untung banget ya barangnya wis diambil. Aku ini mau ke pasar. Nyonya aku ini gimana ya? Pokoknya belanja itu kayak separuh nafas gitu loh teman-teman. Belahan jiwa itu belonjo. Pokoknya ora belonjo hati ini loro. Tetap ya, awun-awun ya, gerimis-gerimis mengundang.
Oh. Buat payung. Cinta, tegarkan hatimu, tak mau sesuatu membuat. Lampu merah ya, jadi kita harus nunggu lampu merah nanti baru nyabrang. Nah kita bawa keranjang belanja. 这个什么东西？放台在包包里面了。那个要拜拜的。也，我阿公都有新的。现在4点，早上4点。我向台台打电话是要吃早餐吗？这。nah ini 姐姐 jeruk。说有打电话回来呀，都叫你陪我去医院啊。我没有。这个那个对，我还没煮，在家里还有。给鸟。给你啊。哦，那个阿妈没有买香蕉，对。妈没有买香蕉，她香蕉好好吃。对呀。Hijau甜。Nah seperti ini. 3个这个漂亮的。我不晓得。比较绿。全部卖。怎么样？真的啦。好啦。这细粒啊，更好我来啦。我爱吃细粒。阿妈很喜欢啊。大行啊，那边。这100块哦。3个提个一粒啦。哇，全部170，还不到200块了，太太。那你的衣服脱起来，我这100块。来，我们很喜欢那个太太的家人很喜欢。那你哪里？好，给我3了。刚好分到齐。我无提，我头先。你的是什么牌？5牌。看你要看画面，真的很清楚，很好看。也很清楚吗？对啊，很清楚啊。就可以放真的。要100块哈。没关系，1个50块。Nah ini pakai 像我们这个有的都就比较不过量，又没有办法像那样不一样。你要没有？我那可以放。随便啦，买一个。那比较漂亮了，很多黄色。来，一块就是你不要靠着我顶，我顶来你。OK 啦，拜拜。好，拜拜。谢谢。拿去。你家老师。Nah ini daging sapi. Lalu kok这个1300，对不对？这个外国的啊，太太就是不喜欢吃外国。我如果太太1700多块。你不晓得我买的都是那么好的。好了，我也不知道啊。你都不知道，你看啊，有这个鱼怎么那么好吃？这样吗？嗯。老板写一写，明天再来拿。Nah ini makanan Vietnam. Ya. Oh ini tadi ya买鸡胸。我要去你那里。他要放你那边。哦，好，等一下放东放西。对。哦，好。460. Aku ketemu Besti. Oh, 谢谢。我们有拿。Nah ini tuh makanan Vietnam ya, seperti ini. Oh, 他要留给太太哦。我早上就先来买了哦。Nah ini non halal ini.
seperti ini. 人即马少年的， Oh, 一点点而已啊，仔仔。一只而已啦，吼。仔仔要录一点点。啊，过来过来啊啦，啊来看看看看。哦，刚刚来，你好你好。你今天没有洗澡啊？啊？你今天没有洗澡啊？有今天没有洗澡。有。有啦，你看人家跟因为你讲。哎，阿妈都说你在洗澡啊。我每次问说你怎么没有来，阿妈都跟我讲说你在洗澡。啊，洗澡好了。没有啦，仔仔那个啦，随便讲话。没有，你很快。仔仔还有买肉啊？哎呀，太少了，我买一买比较安心啦。啊？啊，地心我呢？我唔爱食，你看问下。排骨。另外伊讲的排骨啦，你讲排骨啦，这个比较好，仔仔不会很油。哎，是啊，你对我较好是要请。Ini makanan Vietnam ya teman-teman. Ada tok-tok. 有啦，这个这个，这有，哎熟啦，我来刮啦，我因的。 有拿了，买哪一个？刚才我妈买哪一个？当然买这个啊。对呀。Tadi mau aku beli di sini. Nah ini hama. Di sini tuh hai kuasi. Di sini tuh ela. Banyak banget teman-teman. Ono udang, mbak. Kita balik ke sini lagi ya. Jadi belonjonya ora sekalian. Di sini ono pocai, huncai. Cuma yang bisa hot aja. 好食啦。你个豆皮，对，哦，你等下，你讲的，我这个靠底的啦，靠底的啦，啊，这个啦，比较重的，对不对？这个就比较重，你看。哦，对，是。阿哥，你改天我你们家种水果。也。看不出来，因为我这是用那种很慢的啦。这跟它的皮比较蓬这样，对不对？对。没有关系吗？没有关系。Saya yang main sagu uga. Nah kita balik lagi ke sini. Nali bu ya? 我被请来啊，我也挺好烤的。我们家里喜欢硬硬的老板，眼睛跟pala yang Kita membeli pala yang atos, ing de pala. Sekarang jam 10 menit. Nyonya aku itu kalau belanja kayak gini nggak mau pulang, puyeng huejang, pokoknya tunggu terus, serah balik-balik ya wes kayak ini gitu. Ipai 70块。160六。330。哦。当切说80块。什么？还有菠萝的，喂，还有原味的，好了，加了好3个了，原味。哪个叫什么名字来的？啊，牛这个角啦，哦，牛角。它有奶酥哎，奶酥是什么意思？不晓得。面包有奶酥酱。哦，那个面包的 Ini 奶酥。 bagus. Nah ini liuting, ini buah naga, itu buah loli. Di sini ono kesemek ya kalau nggak salah. Ono buah jeruk, ono tomato, and then jambu. Nah di sini ada ya tomat. Nah nyonya membeli apple. Ikat tosa ada? 3个200。 3个200块。有的怎么会还有？你这 Ayo. Nah, seperti ini keadaan pasar ya, teman-teman. Kita ada di pasar, di jalanan. Walaupun hujan, ya kita tetap belanja. Ada. Nah, ini nyonya aku nggak mau pulang-pulang ya. Kita lanjutkan seperti ini. Nah, di sini boleh mengincip-ngincip ya. Dikasih incip-incip. Dioncai sama Pak Kole. Pak Kole baik banget sama nyonya aku karena kenal.
南投的吼，好看呀，好好食。啊，伊这个我一人去看迄新公路，坐伫尾就走来讲，还有没有？我讲有，伊讲拢甲我包起来，伊讲坐电车来。也是很贵的这个水果。好吃的一定不便宜啦。哦，这样啊，老板。不好吃就很便宜啦。辣椒。没有，那是刚摘。Nah, mereknya ini loh. Ini buatku gak barbar ya. 行个50、55啦，总是啦。这个好，这个是。丁啊，那个下面不漂亮，看下面这边不漂亮，这边啊，这个没有关系啦。哦，没有关系。那你就买那个绿的好了。这个下来了。你在跟你老公讲电话呀？没有，我拍这个了，老板那么漂亮。好，来。Nah, di dalam. Ah, sama aja. Nah, di. Nah, seperti itu. Ini buah apa murah ya, teman-teman. Ini yang bagian murah punya. Nah, ini orang barbar ya. Ini kita belanja terus. Ini di belakang MRT Dingsi. Raumum. Teng sawo siau calena. Ini ceritanya kita ada di sini. Kita wes nganterin. Yes. Nah, sekarang nggak hujan ya. Kita jangan lupa membawa payung. Ini ribet banget. Nah, ini yang kita bingung ya. Kita yang bawa payung, bawa sayuran, bawa ini, bawa itu. Luar biasa. Nah, waktu itu cepat berputar ya. Sekarang wis jam piro? Kayak gini ki, warna barbar. Aduh, nah yuk, kenapa kok di sini ada bunga? Ini bunga itu wis hampir rusak, teman-teman, wis mau rusak. Jadi nanti kalau sampahnya datang suruh buang. Terus ini mbokku tadi belanja ya. Mbokku pergi bangun itu jam 8-an pergi ke Cardinal Tien Hospital untuk cek kesehatan. Terus jam 9-an bapaknya itu datang, Bapak Indek. Terus setelah Bapak Indeknya datang, nyonyaku langsung telepon aku. Padahal nyonyaku nggak tahu kalau Bapak Indeknya datang, tapi kebetulan banget. Terus aku jemput nyonya. Jadi nyonyaku tuh kalau di pasar itu suka banget belanja, teman-teman. Memang kebetulan yo banyak duit bermiliar-miliar triliunan. Terus ya memang seneng banget belonjo, terus pokoknya ra iso dilarang. Ya duit-duit dhewe nglarang piye. Nah, tapi kalau ceceku tuh bilang sama aku kalau nyonya belanjane kalap itu dielingno yuk. Jangan belanja sebanyak itu gitu. Ya artinya ngelingno wong nyonyaku. Nyonyaku tuh alasannya sembahyangan, teman-teman, seperti itu. Terus benae duit-duit dhewe. Nah, hari ini ya alhamdulillah banget ketiban rezeki nomplok ya. Kita dibeliin yang namanya sungut sapi apa sungut kerbau ini, teman-teman, seperti ini. Sungut sapi katanya yang ada di atasnya sini. Nah, ini 3 bijinya 100 NT, teman-teman. Nah, ini nanti yang dimakan bersama-sama, taruh di atas meja kayak gitu.
Nah, nyonyaku juga mau sembahyangan karena 1 tahun nggak tahu adatnya orang Taiwan ya teman-teman. Pasti ada sembahyangan. Kalau sembahyangan nanti hari Minggu tuh sembahyangan gede punya sampai 10 sayur. Terus ada 3 mangkok untuk nggak tahu apa nanti. Kayak semuanya itu baru teman-teman. Dari piring, mangkok, gelasnya itu dibeliin baru semua. Nah, ini mbokku beli bunga kembang kol putih. Pokoknya semua yang ada di tuku. Terus ini mbokku beli yang namanya iwak teri lah dan macam-macam rambuh ra ngerti ra paham aku. Nah, terus ini kuah-kuah. Aduh. Terus ini daging non halal sama kaki non halal sama tulang non halal. Terus ra umum pokoknya. Kebok blonjone. Sebuah kebencian itu menular teman-teman. Dulu pas ada kasus aku sama Nyonya rame banget itu kan semua teman salon itu kan tahu semua teman-teman. Aku tuh ada saudarane Nyonyaku laki-laki sama yang tadi beli ayam itu aku anterin. Beliau tuh dulu baik banget sama aku teman-teman. Setiap ketemu itu kayak yang nona cantik apa kayak gitu. Sering banget ngobrol kayak cerita-cerita pengen diajari bahasa Indonesia kayak gitu. Nggak tahu hari ini kenapa pas waktu itu kan dibilangin sama temen Nyonyaku. Kalau Yayo itu ada kasus sama nyonyanya, Yayo itu Hanhoi itu kayak kelakuannya buruk sekali, jahat banget kayak gitulah intinya, tidak baik kayak gitu. Gara-gara aku bersihin rumah adiknya nggak bersih, terus aku ngelawan Nyonya itu loh, itu teman-teman gara-gara itu. Jadi kayak sebuah kebencian itu bisa menular ke orang lain. Tapi kalau saya pribadi ya teman-teman, saya menanamkan diri aku dari sejari dulu ya. Ibaratnya mbokku ya yang ada di kampung atau orang tua aku berantem sama orang, saya nggak akan ikut campur urusan mereka teman-teman. Aku kalau misalkan ada masalah sama orang itu nggak yang terus aku ketemu diem-diem itu enggak teman-teman. Walaupun sekecewa apapun aku sama orang, tapi kalau misalkan aku ketemu orang itu ya tetap kita ya tetap baik ya tetap nanya kayak gitu. Kalau misalkan masih mau ditanya ya kita nanya. Tapi untuk deket lagi itu mungkin kayak yang susah. Memang nggak mungkin balik ke yang semula itu enggak. Tapi kalau ketemu aku usahakan kayak yang namanya manusia nggak lepas dari salah, kita pasti ada andil salah di situ kayak gitu. Yang namanya manusia itu nggak ada yang 100% bener. Nah ngomong apa aku ya ngerti, ini no jambu air, ini suruh masukin kulkas ya. Ini satu jenis 130 NT, belinya 1 keres sebanyak. Ini buah apel ya, 3 biji 200 NT, seperti ini. Nah, ini buah kiwi ya, 6 biji 100 NT murah punya. Ini jambu biji ya, aku nggak tahu teman-teman, harganya lali aku. Ini yang nggak ada biji itu loh, uku pala. Nah, di sini ada buah yang namanya buah srikoyo ya. Ini beli 2. Nah, ini kesukaannya Ama. Nah, ini kembang kol seperti ini. Begini. Nah, ini tuh nggak tahu ya, dari kayak timun gitu katanya Nyonyaku. Terus ini wes dipakein garam di noa-noa gitu. Jadi ini kayak gini, ini kesukaan Nyonya. Terus ini yang wes difermentasi, jadi wes kayak dikasih apa macam-macam raka-rakaran buah genah kun. Ini satu bungkusnya 100 NT ya, Rp50.000. Nah, di sini ono iwak teri. Di sini ono daun basil. Ini kerangnya ini nanti katanya suruh tumis ya. Nah, seperti ini. Apa nek ngarani iki bekicot kecil. Terus ini udang segar punya. Udangnya kalau ini masih urip ini. Nah, kita masukin freezer ya, nah, seperti ini. Ini jajanan tanduk sapi ya, seperti ini. Nah, hari ini cuacanya mendung ya teman-teman. Nanti kalau kualitas video ini gelap ya mohon maaf.
Keluarganya nyonyaku sini tuh suka makan nasi teman-teman sebenarnya. Dari menantu mbokku ya putu-putu deh tuh suka banget makan nasi. Titi tuh makan tteokbokki kau tuh ya sepakai nasi. Saya sendiri juga suka makan nasi. Kalau ceceku nggak makan nasi, menantunya ya makan nasi. Nyonya aku tuh kalau nggak makan nasi itu ya seakan-akan belum makan, walaupun sedikit. Tapi yang paling banyak makan nasi itu ya Yayu sebenarnya. Kalau zaman dulu itu misalnya beras habis gitu, nyonya aku tuh boros banget ini itu kayak gitu. Tapi memang wis melalui banyak itu, wis pinter ngomong ya teman-teman. Ya akhirnya alhamdulillah sekarang ya rapopo. Mbak Sita ya sering digituin. Berasa kok sering banget beli gitu. Tapi ya cuman ngomong, tapi ngomong kan ngelarani hati ya. Ya rata dol ya dipangan bareng, beras yo ning kono. Nah, kalau tulang-tulangan kayak gini nggak boleh dicuci teman-teman. Kita pisah-pisah. Nanti kita masukin ke freezer. Jadi kalau misalkan mau masak seberapa, kita tinggal ambil kayak gitu. Yuk kok megang pakai tangan loh. Lah ada orang nganggo tangan nganggo untu loh ya pernah. Yo nek kerja yang ini. Setelah itu dibungkus-bungkus ya cuci tangan. Ya resiko kerja yang ini ki. Nah kayak gini kita masukin ke freezer. Ini ada buah yang nggak boleh masuk kulkas, ada buah yang harus masuk kulkas. Ini lewarang ramung. Masya Allah, gelundung raya musik jian.